Iriho mwese muteze amatwi aya makuru ya BBC. Reka tubabwire ingingo z'ingenzi z'amakuru zirambuye muri aka kanya kuri uyu munsi wa kane tariki 28 z'ukwezi kwa kane mu 2022. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irenga 30 ikorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu mu ntara za Kivu ya ruguru n'Amajyepfo na Ituri basoje inama yaberaga i Nairobi muri Kenya igamije kugarura amahoro muri utwo turere. Umutwe wa Gumino n'umwe mu mitwe yitabiriye ibyo biganiro. Yabikuyemo iki? Ibiganiro batubwiye ko aya mareta ibihugu za East Africa bikomeza kuvugana, yaba ari mu gisirikare yaba ari n'abakuru b'ibihugu, kuzageza wenda baboneye ikibazo umuti, aho banavuze ko natwe bizakomeza wenda mu byumweru bitari kure abantu bazosubira bagahura. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwashyizeho itsinda ridasanzwe ryahawe inshingano zo kurwanya ruswa ikomeje kuvuza ubuhuha mu nkiko zo mu Rwanda. Bizakora gute rero? Ruswa mu nzego z'ubutabera ishobora guha icyuho ruswa mu zindi nzego z'ubutegetsi no mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo. Muri Sudani y'Epfo hari kuvugwa inkuru z'amahano yo guca abantu imitwe, gufata ku ngufu no gutwika abasivile bari bazima nyuma y'ubwicanyi muri leta ya aho muri icyo gihugu cya Sudani. Hari n'ikinamico urunana. Bino biganiro biyobowe na Florentine Kwizera. Duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byitezwe ko Perezida Joe Biden ari busabe inteko ishinga amategeko muri icyo gihugu miliyari 43 z'amadolari y'Amerika y'indi nkunga yo guha Ukraine. Ari butangaze ibirambuye bikubiye muri iyo mfashanyo mu kanya ku biro bye White House. Ako kayabo k'amafaranga kakazakoreshwa kugura intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu kurwana intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Bwana Biden ashobora no gutangaza gahunda zo gufatira imitungo y'abaherwe b'Abarusiya bahanwe igakoreshwa mu gushumbusha Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye Uburusiya gukorana n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu iperereza ryarwo ku byaha by'intambara byakozwe n'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine. Bwana Guterres yabivugiye habereye ubwo bwicanyi i Bucha. Yasuye imijyi myinshi mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Kiev yugarijwe bikomeye n'ibitero bikomeye by'Uburusiya. Bwana Guterres ari buhure na Perezida Zelensky nyuma yo kubonana na Perezida Putin w'Uburusiya kuwa kabiri i Moscow. Ari kugerageza kubona uburyo bwo gutabara abasivile bagotewe mu duce tw'intambara turimo n'umujyi wagoswe wa Mariupol. Abashinjacyaha muri Ukraine batanze amazina y'abasirikare b'Abarusiya 10 bakekwaho kwica urubozo abasivile i Bucha. Banatangaje amafoto y'abo bagabo bashinjwa gufata bugwate abasivile batitwaje intwaro, bakabima ibiryo n'amazi, bakabapfuka ibitambaro mu maso no kubahozaho inkeke zirimo no kubakubita n'imyitozo y'ubwicanyi. Abategetsi muri Ukraine bavuga yuko abantu barenga 420 biciwe i Bucha igihe ingabo z'Uburusiya zagenzuraga agace mu kwezi kwa gatatu. Reka tujye muri Sudani y'Epfo ahari kuva inkuru z'amahano yo guca abantu imitwe, gufata ku ngufu no gutwika abasivili ari bazima nyuma y'ubwicanyi bukorerwa muri icyo gihugu. Loni ivuga yuko yabonye amakuru y'abantu bapfuye barenga 70 kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ari nako ibitero bikomeje muri icyo cyumweru mu karere ka Li. Kugeza ubu abantu bagera ku 40,000 bahunze ingo zabo kubera intambara ishinjwa abajura b'amatungo n'amacakubiri ashingiye ku moko. Imirwano hagati y'abaturage yakomye mu nkokora amasezerano y'amahoro yarasanzwe yarashyizweho umukono mu mwaka wa 2018 hagati ya Perezida Salva Kiir na Vice Perezida Riek Machar. Ni inkuru ya Emmanuel Gunza i Nairobi, mugezwaho na Florentine Kwizera.
Abantu baharugwa mu bihumbi 100 bakomeza guhunga kuva inyuma yaho abafise ibigwanisho baturutse muri leta ya Upper Nile bashwariye ibigwati vya Unity State. Bagiye basahuye ibitungwa biharugwa mu bihumbi, ibikoresho n'ibibanza vy'abatanga imfashanyo navyo nyene vyarashikiriwe, aho babisahuye bagasiga banaturiye gushika hasi. Amakuru avuga yuko hari n'abagore bafashwe ku nguvu, abandi biciwe ababo bakabaca imitwe barorera, canke abantu bagaturirwa mu mazu bakiri bazima. Abatari munsi y'ibihumbi 40 barataye izabo, aho bamwe bari mu mashamba. Abenshi muri iyo miryango yasubiye guhunga bari basanzwe barataye izabo, batakigira ibitungwa canke imirima biturutse ku myuzuri yari iherutse kukiyogoza muri Sudani y'Epfo. Ishirahamwe mpuzamakungu ryateye ivyatsi ivyo bitero vyongeye kuvyuka, risaba leta ya Sudani y'Epfo amatohoza kuri ubwo bugizi bwa nabi. Hafi miliyoni 7 muri ico gihugu bugarijwe na kigoyi, bakaba bakeneye imfashanyo yihutirwa cane cane y'ibifungurwa. Ariko abatanga imfashanyo bavuga yuko akamo bateye ko gusaba miliyaridi 1,700,000 z'amadolari zikenewe kugira ngo iyo mfashanyo ishobore kuboneka kugeza ubu gasa n'akatarumvigwa. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyatanze impuruza y'amage y'ibiribwa ashobora gukongeza imyivumbagatanyo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu bipimo by'ubukungu byerekana ejo hazaza, IMF yasubiyemo imibare y'urugero rw'izamuka ry'ubukungu iva kuri 4.5% ijya kuri 3.8%. Yavuze ko intambara yo muri Ukraine yabangamiye izamuka ry'ubukungu mu gihe ibihugu bikomeje guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19, umutekano ukomeza guhungabana mu bihugu byinshi n'ihindagurika ry'ikirere. Mukomeje kumva iyi nsamirizi ya BBC Gahuza Miryango. Ubu ni 11:37 ku masaha ya hano i Londres mu Bwongereza. Mukanya turajya mu Rwanda aharimo haravugwa urubanza rw'umuyisilamu wakatiwe imyaka 5. Reka tubanze ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'icyo gihugu n'imitwe irenga 30 ikorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu mu ntara za Kivu ya ruguru, Kivu y'amajyepfo ndetse no muri Ituri basoje inama yaberaga i Nairobi muri Kenya yari igamije kugarura amahoro muri ako karere ka Kongo. Ariko umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye n'igisirikare cya Kongo muri Rucuru ntabwo wo wari muri iyo nama. Itangazo ryasohowe n'umuhuza Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ndavuga yuko iyo mitwe yemeye ubusabe bwo gushyira intwaro hasi. Umwe mu bitabiriye iyo nama ni Olivier Murindangabo wari uhagarariye umutwe wa Gumino wo muri Kivu y'amajyepfo. Twavuganye abanza kumbwira ibyo muri rusange bose basabaga leta ya Kongo. Biravana imitwe urumva ko itandukanye, buri mutwe ngire ngo hari izo wagiye usabisha ku biti zabo, ariko hari ijambo rinini je numvise ko imitwe hafi ya yose yashatse kumvikanaho cyangwa se yose yahurijeho gushinja leta kuko idakora inshingano zayo zo kurinda umutekano w'igihugu n'abanyagihugu, ari naco caterereye cyane imitwe yose kuba yarafashe intwaro. Leta yo hari icyo yabisubijeho? Yagiye isubiza bitandukanye, gusa kimwe yatubwiye kuko byinshi yagiye ibibona inabyemera ko harimo nyine kuburangare bwabo cyangwa kutabishira mu mwete cyane. Sinzi impamvu yazo bagiye batanga wenda bigize, ariko icyo bashatse kutwereka nuko bagiye ubu kubishugurikira noneho bakabirebera umuti. Turumva yuko umutwe wa M23 utari muri ibyo biganiro kandi ni uri muravugwa cyane mu bitero uri muragaba muri Kivu y'amajyaruguru. Hari icyo mwabivuzeho? Ntacyo twabivuzeho, sibye ko ejo urumva babivugagaho ntabwo ari twe. Buri muntu yari arimo avuga ibijanye n'iby'igikundi ciwe. Mu byo nanone amakuru atugeraho aravuga yuko hari ikindi gice cya M23 cyasigaye mu Rwanda kiyobowe na Runiga, cyo cyari kiri muri ibyo biganiro, nibyo? Yego, naramubonye uwo bita Runiga twari kumwe. We rero we yavuze ko ashaka iki? Nawe yavuze ko ashaka amahoro. Rya jambo nababwiye ko twese twahurijemo tubwira leta ya Kongo ko igomba gufata inshingano zayo kugira ngo akarere kagira amahoro. Hanyuma se ibyo leta ya Kongo yavugaga yuko ishaka ko bagira igisirikare
cy'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba kugira ngo kize vuba vuba cyane gihashye imitwe nk'iyo yanyu? Byo babivuzeho? Yego babivuzeho, ariko bavuze ko cyane cyane nyine bari bayikoreye gushaka kugarura amahoro, ariko bitewe n'amagambo twavuze cyangwa imitwe myinshi yavuze twerekanye kuko ayo mahoro yabujijwe no kutabishugurikira nyine leta ya Kongo kutabihagurukamo ngo ishake umutekano w'akarere, ari nabyo byatumye iyi mitwe ibaho. Mwebwe ku ruhande rwanyu rwa Gumino mwe mwifuzaga iki cyane? Nicyo twababwiye ko ni nabyo bibazo batubajije, ibibazo nka bitatu. Bagumye kubaza ko impamvu yatumye dufata imbunda, ngo n'impamvu itumye tukizifite, ngo nico dushobora gusabisha leta ya Kongo. Twababwiye ko icyatumye dufata intwaro ari uko habaye ibibazo mu gihugu kandi leta ariyo yakagombye kubikemura, ariko ibigiramo intege nke ntiyabikemura, bituma dufata izo ntwaro, kandi no kugeza kuri ubu ngubu ntirabikemura ibyo bibazo. Ntabwo izo ntambara zibasira akarere tuba turimo zirarangira cyangwa leta ngo izihagararemo. Ibyo bitumye izo munde tukizifite, naho leta ya Kongo icyo tuyisaba gufata inshingano zayo ikarinda igihugu cyayo n'abaturage n'imbibi z'igihugu. Mwumvikanye rero yuko ibiganiro bizakomeza ryari? Ibiganiro batubwiye ko aya mareta ibi bihugu bya East Africa bikomeza kuvugana, yaba ari mu gisirikare yaba ari n'abakuru b'ibihugu, kuzageza wenda baboneye ikibazo umuti, aho banavuze ko natwe bizakomeza wenda mu byumweru bitari kure abantu bazosubira bagahura, ibo bamaze kuvugana wenda hejuru y'ibyo bumvise twavuganiye ibi biganiro. Olivier Murindangabo wari uhagarariye umutwe wa Gumino muri ibyo biganiro. Hagati aho mu gicuku cyo kuwa gatatu imirwano yongeye kubura hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta FARDC muri teritwari ya Rucuru. Buri ruhande rurashinja urundi gutangiza iyo mirwano. Amakuru akavuga yuko abaturage bari batangiye guhunguka nabo nyine bongeye kuva mu byabo kubera iyo ntambara. Kugira ngo tumenye uko byifashe, navuganye na Innocent Ndagije, umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta muri Rucuru na Jomba, Nouvelle Société Civile. Atangira ambwira uko ubu ibintu byifashe. Ugu munsi imirwano yahagaze kuva mu gitondo, uno agahenge kari kuboneka nta kibazo. Ariko ejo mwarabyumvaga? Yego, ejo byaravugaga kuva mu gitondo kugeza nijoro, ndetse byaravugaga cyane, twarabyumvaga. Byumvikanaga hehe mu tuhe duce? Byavugiraga mu duce twa Kinyamahura, mu misozi ya Bugusa no haruguru iriya zo kuri Gatsibo. Hari abaturage baba barahunze kubera iyo mirwano yabaga ejo? Yego, hari abaturage babaga bahungutse bugufiya ko muri Ceya, Cengerero, mu Kabindi. Bacumva iyo mirwano bongeye bariruka basubira mu misozi aho babaga baragiye kuva kera. Iyo misozi ni imisozi ariko muri Kongo, kuko hari n'abigeze no guhungira no muri Uganda. Yego, yo muri Kongo ni mu kandi gace ko mu Bweza no mu Busanza, n'abandi bari babaga Bunagana bongeye gusubira i Buganda ejo. Iyo mirwano yabaye ejo gusa cyangwa no mu minsi yashize yari yarakomeje kugenda iba? Ejo niyo yari ifite imbaraga, ariko mu yindi minsi wumvaga udusasu duke. Yejo yari ifite imbaraga kabisa, twumvaga ibisasu biri guturikira mu turere tunyuranye. None ubu ngubu leta irimo irakora iki, irimo irabafasha iki aho ngaho? Twenge impunzi turi kubona wenda leta hari ikiri gukora. Twabonye amamodoka ari kuza, harimo ifu, amavuta n'utundi tuntu two gufasha impunzi. Ubu izo mpunzi ziri hehe, zirahagana hehe? Benshi bari hano kuri Rucuro centre, bari muri stade ya Rugabo, abandi bari mu mashuri, n'abandi nakubwiye yuko birukiye mu misozi ya Busanza, abandi bari mu gace ka Bweza ni mu misozi. Innocent Ndagije, reka mbabwire yuko urukiko mu Rwanda rwakatiye umwigisha w'umuyisilamu gufungwa imyaka 5 kubera kwica ingurube mu musigiti. Abatangabuhamya batatu babwiye urukiko yuko babonye Imam Sadate Musengimana ahondagura ingurube akoresheje igiti ayiciraho. Ariko abanyamategeko be
bakavuga yuko yishe iryo tungo ku buryo bw'impanuka akoresheje inkoni igihe bageragezaga kuyirukana mu musigiti mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho hari mu kwezi kwa kabiri, bakaba banabujuriye umwanzuro w'urwo rukiko. Inkuru nababwiye mu ntangamarara y'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwashyizeho itsinda ridasanzwe ryahawe inshingano zo kurwanya ruswa ikomeje kuvugwa mu nkiko zo mu Rwanda. Ntabwo tuyiboneye umwanya kubera ikinamico Urunana, mutubabarire. Reka rero duhe umwanya abakunzi Urunana. Umushinga wa Mugisha wo kwimurira inka ze mu gishanga utangiye kumuhombera. Petero arasabwa kwita ku nshingano ze nk'umubyeyi. Ni Urunana. Abagawe no kwihangana nta kundi Mugisha. Nigenda iyi imvura yaguye jirampemukiye pe. Cyakora rwose imvura yaguye ari nyinshi cyane. Niyo yujuje uyu mugezi uri muri iki gishanga uruzi rurasendera. None dore igishanga cyose wagira ngo ni ikiyaga. Ahubwo nta mahirwe wageze mu gihe. Uzi ko izi nka zose ziba zatwawe n'umwuzure. Ni umugisha byo rero. Nibura hari zashoboye kurokoka. None se Stefa, ndakumva. Ngira inama. Mbigenze ntubu. Wampaye ikirakase cyo gushakishiriza iriya nka niyayo zatwawe n'umwuzure watewe n'imvura nyinshi muri iki gishanga. Ubwo se wizeye ko uzibona zikirinze ma Stefa? Ko zibona renzema rwose byo naba nkubeshye. Nta cyizere pe. None se kujya gushaka izo nk'umwuzure wo muri iki gishanga watwaye ukazibona zanapfuye byo byaba bimaze iki Stefa? Ko ntazibaga ngo wenda mbe nanagurisha n'inyama. Nta kundi rero ihangane. Yewe. Ahubwo reka dutekereze uko wansanira ikiraro cyangijwe n'umwuzure. Ubu se wagisana ute umwuzure ukiri hejuru mu gihe? Bisaba gutegereza amazi akabanza akagabanuka. Ya. Bega igihombo. Kwihangana ariko banza ari ikosa ryanjye. Ikosa ryawe? Nanjye narakabije gushyira ikiraro mu gishanga rwagati. Reka noneho turebe ukuntu twakimura tukacyubaka hariya hasa nk'ahegutseho gato. Nta kibazo rwose. Gusa no gutegereza agata amazi akabanza akagabanuka. Ariko Pete wanyumvise ko kukabinkorera. Akubwuza ibintu uri kumbwira gukora mute? Nyine ndakubwiye ngo mfashe uyu mwana unamunyuhagiriye mu gihe nanjye neka igikoma. Akurasetsa koko. Mbese amakamujyaniza iki Pete? Aha, ndamubwira ngo namfashe umwana munyuhagirire mu gihe ndi guteka igikoma akabyanga. Ntamubwira ni basi ngaho ngwino uteka iki gikoma none nuhagira umwana nabyo akabyanga. Ngo ni iby'abagorera. Pete. Karame. Imyumvire nk'iyo ngiyo ntigifite agaciro, urabyumva? Ubu ngubu umenye ko kuva wabyarana na Mutesi. Ubu mwembi muri ababyeyi, urabyumva? Ndabyumva. Uri se w'umwana na Mutesi akaba nyina w'umwana. Haka ibyo simbihakana mama. Ubwo nyine rero ugomba kumenya ko ubu ngubu ufite inshingano zo kwita ku mwana wabyaye. Mumbwirire. Uri kubyumva Pete? Ndakumva. Ibyo mukora byose mugomba kwita ku buzima bw'umwana wanyu mwembi. Mukabifatanya. Naho rero ibyo ngibyo wigira ngo ntiwakuhagira umwana ntabwo ari byo Pete. Nta kintu na kimwe Mutesi yakora wowe utakora. No kuhagira umwana we? Umva ngo no kuhagira umwana we? Wese si umwana wawe? Niba ushobora kwiyuhagira kuki umwana wawe wowe utamwuhagira? Petero nawe Mutesi. Ndakumva. Mugomba kumenya ko ubuzima bw'umwana wanyu buri mu maboko yanyu. Muri kumva? Twebwe turabunganira gusa. Mugomba gufatanya muri byose mukamwitaho. Murabyumva? Turabyumva rwose. Ngira ngo rero murabibona ko afite imikurire mibi. Cyane wowe Petero urabyumva cyane yuko ejo wari uhibereye turi ku kigo nderabuzima. Uribuka ibyo batubwiye ku mikurire ye? Ndabyibuka mama. Baratubwiye ngo ibiro bye ni bike cyane ugereranije n'ikigero cye. Mugomba rero gufatanya mukamwitaho agakura neza. Mbe Petero ko ndeba ureba hasi. Ubwo urabyumva? Ndabyumva. Nizere ko rero utazongera kumutererana. Wasi papara? Wasanga nanone yagasomyeho wa mwana we ntawamenya. Ngewe ibinda birambiwe. Ngewe ibinda birambiwe.
ucumbikira umuntu utagira feri mu kibuno njyewe ibi ndabirambiwe umuntu haranukira njyewe ndamurambiwe doraho bukera urugo rwanjye bazaruhunga njyewe ibi ndabirambiwe sinzi niba hari undi muntu wabyemera ndabirambiwe yego mana yanjye we nyaboneka ubwo iyo ndirimbo uri kuririmba n'indirimbo kiri rureme data mawe niko ruremesha yego baba ubwo si njye barimo kuririmba koko ariko mana yanjye we mana yego naracumuye ariko wambara ukanyiza ibibazo ndimo koko ngeze naho bamimbamo indirimbo koko. ego ko mugiye bite ko waje hano ku ishuri se? hora wihorere mwari ubu maze isaha yose ndi hano. waje kureba diregiteri se? ariko kuva nagera hano imbere y'ibiro bye nakomeje gutegereza none namubuze. none se uramushakira amahoro? yewe ntuzi ko wamungwanye Cedric bamwirukanye burundu? narabyumvise koko disi. ubu narinje kuvuga na diregiteri ngo ndebe ko namwinginga akabarira Cedric rwose pe akamureka akagaruka mu ishuri. ariko numvise bavuga ko yagiye mu nama ku murenge ariko ashobora kudatinda. yewe ndamutegereza nibishaka bigere mugoroba rwose. umuraragaruka vuba mujye. ahubwo se bude karame ni gute nabona uwo mwarimukazi bavuga ko Cedric yasabaga urukundo? kubera icyo ushaka kubonana nawe se mujye? urashaka kumutunganya ko yareze umuhungu wawe? oya mama, ahubwo rero ndashaka kumwisabira imbabazi. ndashaka gusaba imbabazi icyo kigoryi cyanjye. ibyo byaba ari byo rwose bishobotse wamuza nawe pe. reka nze kumugushakira. icyampa nkabona na diregiteri turabonanye maze akanyumva nkabona agira imbabazi Cedric akamureka akagaruka mu ishuri. yo murakoze kunsura Alphonse we. numvise ko zimwe mu nka zawe zabaga mu cyaro cyawe wari warubatse mu gishanga zatwawe n'umwuzure ndavuga nti reka nze musure. bahora n'iki Alphonse we? satani n'umugome ndakubwiye arampombeje. inka yanjye yampaga amata menshi n'iyayo umwuzure warazitwaye. wakubwira amafaranga nari naratanze nubaka kiriya kiraro. birumvikana warahombye cyane. horera Alphonse we. gusa rero mugisha igihombo cyatewe n'uriya mwuzure watwaye inka zawe se we wenyine wahombye, ahubwo n'abaturage hafi ya bose bo mu mudugudu nshinzwe kuyobora. hari n'abandi bagendesheje inka zabo se cyangwa andi matungo bari bafite hariya muri kiriya gishanga? oya, icyo nshaka kuvuga ni uko kuba inka yawe yarapfuye kandi yakamwaga ni igihombo cy'abaturage bo mu mudugudu wanjye, kuko ntawaburaga amata ufite nk'ikamwa. ibyo byo nta muntu nakwima amata rwose. urumva rero ko igihombo cyawe ari nacyo gihombo cy'abaturanyi. ibyo byo ariko rero nanone nawe wakoze ikosa mujye. iriye kosa se? mbese buriya wari uzi ko kugira igikorwa ukorera mu gishanga icyo ari cyo cyose utabifitiye uburenganzira wahawe na minisitiri ubifite mu nshingano, wari uzi ko bihanwa n'amategeko? uravugisha ukuri se? cyane rwose. birabujijwe gukorera ibikorwa ibyo ari byo byose mu bishanga, haba guhingamo uko wishakiye, gushyiramo ibiraro ndetse no kuharagira. reka uti bisaba uburenganzira bwa minisitiri ubifite mu nshingano? ibyo biri mu rwego rwo kubungabunga ibishanga by'umwihariko no kubungabunga ibidukikije muri rusange. cyakora ndabyumvise koko. rwose ntuzongere. ubu si inka zanjye ndazigira gute koko Rufo? ko zamaze kumbana nyinshi zitagishobora kuba hariya mu rugo iwanjye. erega habaye hato. ubwo rero niba udashoboye kugura urwuri ngo bariho uzajya uzororera birasaba kuzigurisha cyangwa ukaziragiza abandi. nkagurisha inka zanjye ngo? ego ko
uti hariya uvuye he mujye uvuye ku ishuri sha ubu ni hariya ku ishuri mwiriwe mwandiza tukajyana mwa nkumi mwe ariko Stefano ntugasetse rwose ubu wagutuma inkumi koko za Nyarurembo wazana twebwe ntabwo no tugende yewe mwiriwe neza mugene nawe nyesi mwiriwe yego Stefano komeza umwibwirire ratamujye ibya Stefano ntiwabivamo ku ishuri se wari ugiye mu zihe gahunda sha nari ngiye kureba ko nabona directeur ngo ninginge ndebe ko abari uriya muhungu wanjye ngasubire mu ishuri umuhungu uvuga no wese mujye Cedric se baramwirukanye aha baramwirukanye da baramwirukanye iki se hari abana se bakirukanwa ku ishuri muri iki gihe ariko uzi ibyo Cedric yakoze Stefano yakoze biki yakoze iki mujye kararwanye se cyangwa yize ingeso y'ubujura nawe se umwana ungana kuriya wihandagaza akandikira umwarimu kazi ngo arashaka ko bakundana bikajya n'amuteri we yanasinze ngo agiye gutereta ubwo urumva iryo shano nagushyiye Stefano uravugisha ukuri mujye ni ukuri kw'Imana pe Cedric yabikoze rwose yaba ari umuhungu wanjye nanjye naragikubise ndakubita kuko mana yanjye numvaga umujinya uri hafi kunturitse uti wamugize ute mujye naramukubise ya ahubwo iyo yaba umuhungu wanjye ngiye ntabwo nari kumukubita nari kumukora mu ntoki ahubwo ariko uzi ko akagahungu kawe burya kabaye akagabodi ariko Stefano urumva ibyo uri gushima koko nese urumva uwo mwana adatangiye gukura ntibasigaye atinyuka gutereta ariko ubwo ibyo ni ibintu by'umwana ungana kuriya koko w'imyaka nk'iriya Stefano umwana w'imyaka 17 ubwo urumva wamushimagiza muri ibyo bintu yaba yirengeje se ubwo yagakoze ibintu nk'ibyo umwana utagira ikinyabupfura ariko mujye reka noneho nanjye mbabwire yego ariko ntibigutungure ngo bigutere umutima mujye ahubwo se kubivuze utyo nkaho ukukanye ntari numva ibyo ugiye kuvuga ubwo muzi ko nanjye ubwanjye nagiye kubona nkabona Cedric arimo aranyohereza message kuri telefone yanjye ambwira ngo arankunda ashaka ko dukundana icyo kintu nyamara nababwiye n'uwo mwana yatangiye kugaragaza ko azaba umugabo muranseka ariko si binishyano ubwo urumva ibyo bintu ari byo kuko Stefano ariko mugeni ndasebye koko ndasebye nyumvira ariko Cedric ndonge ndasebye pe ariko si umwana ndamugenza ne koko ndamiyiza ingeso yadukanye zikura he koko mana we yewe nukumuba hafi cyane ukamugenzura neza hari n'igihe ubwo afite telefone yaba biterwa n'ibyo abona ku mbuga nkoranyambaga erega burya hari imbuga zerekana amashusho cyangwa inkuru z'urukozasoni uhasanga atarahabyigira ubu se ndagira n'Imana yanjye koko ihorere mwana wanjye ihorere humura uramubuze Pete ndamubuze rwose kuri pe ubu tubigize dute nanjye biranyubiye ayiwe mana yanjye we Mutesi ubu yagiye he mama nawe ndumva ntangiye kugira ubwoba isaha yose irashize agiye urakomeye kandi nta muntu umwe yabwiye aho agiye none se Pete ngaho mbwira ubu uru ruhinja turabigira dute koko hagire n'abandi kugira ngo bagire umusarani ntawari umva nawe ngo aravugishwa kuko umusarani si umuntu ajya ku musarani maze akamara isaha yose cyangwa yatashye iwabo mama oya ntibishoboka ko yagenda asize umwana nawe oya wivuga ibyo bintu ntabwo ushaka kubyumva sinatagaruka umwana turamugira bite umva rero reka nkubwire rero Petero ihute jya no kureba kwa Mugisha wenda wasanga ariho anyarukiye kandi nkubwira ko hose ntashakiye namuzi ariko ndagira nte noneho mana yanjye se turamenya ibingibi ari ibiki koko mana we none ubu yaba yagiye kwiyahura Petero koko nabigerana umva reka nkubwire